Katukad, di basol. Di napalabas. Nagsubli man ang the big man ijay coffee shop ni Donna. Gaputa ag kursonada da ito'y iti balasang. Suplada mat ni Donna kan kuana. Ngem ag subli dalatta iti kabigatan na. Imbaganan tiriknana kan ni Donna. Ngem pinaay adagos ti balasang. Iti sabali a bangir, dinamag ni Astor kan ni Dingas. No sa dino ti ayan ni Boy. Ngem kuna ni Dingas abinayan na apimanaw daytoy. Tapno mailiklik iti dakas nga aramid. Nakapungtot ni Astor. Kat binilin na dagiti trabahador na abugbugan da ni Dingas. Ngem awan tinagtungpal. Inasot na tipaltog na. Kat binanlaagan na dagiti tao na ano di dagtungpal. Kat may sakadakwada ti mapasag. Imasot met adagos ni Dingas. Ket impaturong na tipaltog na kani Astor. Ket nakuna na kani Astor. Ano di na kayat timatay. Nasaysayatan nga isalikad na tipaltog na. Kabayatan na. Nagturong met da Jonas iti ayan Darson. Nakita na ti dua a lalaki a nakakalugong iti payabyab. Ngem kela at da apimanaw. Sinurot da nga rod ida. Itagagayem. Denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Katukad, di basol! Pakita ka kadakwadan. Lugubam idan. Marwam dan. Juan, ngem saan aditoy? Tamangan no agsublida. Kat sikatibal senda. Ditoy, sa pulon tayo ida ditoy. Juan Jonas! Da Jonas kan akong. Adada iti asidag. Agulimak ka. Sa dino nga tatayan itay dagiti doa nakakalogong iti payabiyam. Boy, ang mga numakita data dito. Agulimak ka. Dara siya. Apay nga tang adada dito. Pamangan mo da boy kan arson dagijay. Wan nga agbayso, Jonas. Mabutang damot gayam no bilang ta isuda dagijay. Intan ako. Mabantaman iti dayjay banda. No da boy kan arson dagijay. Apa yang naglamang da? Amo nga tan ni boy abir-biro kan tayo da? Mabalin na kasta. Ala, inta sa pulon ni da. Dala di ka ngaglamlamang dagijay. Amandan, boy. Imadayudan. Umaykan. Umadayo ta dito eh. Mapantay jay turod. Kat agpaliyo ta ijay. Juan, darasan ta. Saan ta mata nakita dagiti nakapayapayap? Sa dino nga ta tinaglamangan da? Naglengdan ang naglamang. Sa bagay, nariga ta sa pulan ti aglamlamang. At dan tulad taguntaway ako. Panagkunam, daboy kan arason dagiti ay nakakalugong iti payabyap? Kuha, jak sigurado. No saan nga isuda? Apay nga ruta naglamang da? Nga mabalin asaan nga isuda? Baliwan tanto, yagsubli. Ginulpay dati natang ta, boy. Nasayat. Kasano? Nagawit ta ni Jay kalapaw mo? Sige. Narigat mo agbayag ta ditoy. Ang mga numasalaw ta da Jonas. Hoy! Da Jonas. Kita man agpayso. Lik-lik-likan ta. Ngampasal sa lidalat ta. Nasaya at nakita ka, boy. Ngamin, kaya't nakakano ang makasarita ni Big Lord. Mabalin ka niya sumurot ka kada kami. Ladingitak Jonas. Ngem awan panawan ko. Adanas ka na pagnami ita. Nga oray ni Big Lord, di mang papayab kan ka? Ladingitak Jonas. Sige. Intan, Arson. Apo Mayor. Nasalaw ko da Jonas ijay tiyandaan. Kat kunana akayat nakano ang makasarita. Juan, kayat ka talaga ang makasarita. Ngam saan? Dito'y opisina, dito'y munisipyo. Apo Mayor, pimanaw akong kiniamo Astor. Kas adipan na.
Ket kayat ko tinadalos at trabaho. Iso ano ko nam nga umakarakan ka. Ladingitak Apo Mayor. Kayat kon tinatal na apanunot. Iti day tangay bagam. Imparupam kaniyak at takas ti trabaho. Awanan ti adupay asawak, Apo Mayor. Naibaga kon ti kayat ko. Iso ano awanan ti bagam. Agpakada akon. Talaga ka di, akayat nakapabainan, boy. Saan, Apo Mayor? Kayat kon ti agbalbaliw. Sige, Apo Mayor. Agpatuloy akon. Naturad amang pabain kaniyak. Saan nakaskan ka lang timang pabain kaniyak, boy? Di ka mapakawan, iti daytoy nga inaramid mo. Boy, malagip ko ni Apo Mayor. Kaya't na nga umakar ka kankwana, nga isulaang ti pagserbiam. Sana, Narson. Nasaysaya atan ti kastoy abiyagta. Total, adumot tan ti urnong ta. Nguna, noon niya ti pangedeng mo, sumurutak mo tan. Arson. Agmulmula talat tangarudon itinateng. Una, kwartamat laday ta. Sa bagay amangan noon niya ti aramiden ni Apo Mayor kan ka. Ngamin, pinaay mo. Nakasaganak iti anyaman nga iwayat na kontra kanyak. Saan ka amabutang? Nugandaten na tibiyag ko. Lumabanak. Naturad ka talaga. Nudakas ti aramidan ni Don Juan kanyak. Ipasiguradok met ama ipalgak ti kinadakas na. Sakbay amatayak. Boy, agyaman kami. Takanayon na kami asukunan kan itulod. Mabambanog kayo una yan. Tinaskin, awan dakas ang mapasama kada kayo. Agyaman kami unay kan ka, ha? Diyak amo no kasanwak ang makasubabak iti kinaanos yu kada kami kani Adeline. Saan mo apanunutan dayta? Boy, kumusta kayon kani Donna? Idi pay lang nga winaswas ko ti ayan ayat mi. Ngam kinid daw na nga uray awan kami. Agpagayam kami kanulat ta. Nasaya at no kasta. Nga magananad kalata. Amangan numaulit ti panang pikot na kan ka. Wen, agan nadak. Ala, umunagtan. Agrubot kami manin nga duty. Napasnag payla ti panagsarsarita darson ka na Adeline. O sige. Ikanta pa'y ida iti 15 minutos nga agsarita. Joy, amom ka di? Bilibak ka da arson kan boy. Apay? Nataknang da. Saan da bastos? Ha? Iso anatalukak unay no iso da ti kadwada. Nagsaya at da kadata. Day tatipod no. Amom, Joy? Kasla da pagkakaingasan nyo kan ni boy. Ha? Wen, Joy. Uray da kayo ka ni Arson. Adamot pagkakaingasan nyo. Puwera Joy. Pudnuti ko na. Medyo kakaingas kayo kan ni boy. Alaki din. Agtrabaho tan. Sige, ituloy tanto tagsarita kalpasan ti duty ta. Amom, Bigman. Diyak kayat ti lalaki nga awan makukwartan. Ti kayat ko, daytay aglaplapusanan. Ano ti kwartak, Donna? Nata, kasano ang maipanaknak mo kanya nga ado ti kwartam? Anya ka di ti kayat mo arabitek, Donna. Pues, no talaga nga ado ti kwartam, igatangan nak iti ado nga alahas. Daytay puro abalitok, saan apeke. Ha? No maaramid mo dayta, sige,
mamati akon nga ado ti kwartam. No may panagnak ko ken ka nga ado ti kwartak, sumpatan na ka di. Depende. No ay ayatan na, ipanagnak mo day na, big man. Kas itin ako na, kayat ko ti lalaki nga ado ti kwartana. Magduna, nangnag ko itay timbagam ka ni Big Man. Nga anya? Nga igatangan na kay ti alahas. Asaan apeke? Ma'am, anya ti planom kan kwa na. Apay nga pagpagatang kay ti balitok nga alahas. Kita laeng ti pagpatinggaan na. Hala, ma'am. Pagay ayamam samot ni Big Man. Kita man, no talaga nga ado ti kwarta ni Big Man. Amwa ni Donna, asigo da kayan ayat na ni Boy. Ngam winaswas ni Boy ti relasyon da, gapukin ni Joy. Apay nga ipagbagam na ta kanyak, Big Lord. Dumngeg ka, Jonas. Wen, Big Lord. Sigun kini Donna, kat may sa nurse ni Joy ijay ospital dito'y nagtipunan. Kat babaan kan kuana, masarakan yo ni Boy. Anya nga ro tiramidon mi ngay, Big Lord. Ing kayo ijay ospital, kat sapulan yo ti agnagan iti Joy. Kalpasan na. Anya tiramidon mi, Big Lord. Ikagumaan yung amuan kan kuana, no sa dino ti ayan ni Boy. Wen, Big Lord. Sa anak nga agsardan dinggas, riribukag ti biyag ni Astor. Anya nga ro ti plano mita? Mga ramidak iti surat nga agkidkid daw iti dakkel agatad. 20 million pesos. Anya? Baknang ni Astor, kat maitod na dayta, no kailalaan na ti biyag na. Ligaya. Awanan ti mabalin ko apuuran. Napuuranan ti mansyon na, kan ti may sapay a happy house na. Ti adalakan kwa na, kat ti adu a kwartana. Kastamatan ti plantasyon, kan ti rancho na. Wen? Sikatinag ko na kanyak iti dayta, dinggas. Wen? Nga mamangano anya ti pagbanagan daytoy nga aramidam. Sa anak amabutang, gaputad da ka tumulong kanyak. Ligaya. Inton rabi, mangipanak iti surat ijay gate ti happy house. Sige. Ngem agan annad ka. Sige. Agmerienda kayo pa, Big Man. Wen, boss! Anya ti padamag yo. Tay may kayo dito yung happy house ko. Ha? Boss, saan mi lata masarakan ni Boy? Saan mi nga mo ti pakasarakan mi ken kuana? Ibagayo lang no diyo kabalan. Boss, saan ang nalakat ti agsapol? Kasano nga ro da masapulan yun no di kayo madagsapol? Boss, ikada kami di kontaway. Saan na kami kumangapuraan? Sige. Ikagumaan nyo sa pulan ni Boy. Tano saan, ibabawi titang danyo. Kan isubliyo pa, iti paun na nga yung bayad ko kada kayo. Wan, boss, sarakan mi ni Boy. Kat kudasan mi. Yan, boss, aperas ka na kudasan mi. Gapo tagin lalaing launay. Karkaritan natin kinatao. Awan respeto na kanyak. Gaputa saan nga agtungpal iti ibilin ko kankwana. Agin dadalos. Sige, boss. Sapulan mi, Boy. Ramidin nyo. Tano saan,
ibabawi titang danyo. Itay tapay ang nakatugaw dito sirok ti kayo dito Ruarte Hospital akong. O nga Rod. Orayan ta nga darumara nurse, katagdamag ta. No adta ni Joy di taunag. Nung may umunag talangan katagdamag ta. Sanan? Ang mga numakadlaw da. Kataglamang dapay. Sige. Ang teramidan tayo ti babae na makasalita na. Kampay di, nasayata kan kwa na. Pakitaan tayo ti nasayat. Santang agpadlaw, nga dadakas apanggapta. Agbaligi nga tada Jonas ken akong itipanggapda. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukat, ti Basol. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.